أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه و لف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک ماله و خدای تعالی الآخرت و تک جنت لجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تماشاوانا تعزية چوندنا وان سنته كما رفضل تعزية اصول آدابي وي هنه مرفضل تسلی بده خودی مری دیای مریه پیداکای مریه اسلامی و مریم بیجن وسایله من فاتحه بخوینه اما maalesef ایرو چونینا تعزیه ایدی بیا عادت ولا دبیت دیام رحمت کربو واتو تعزیه دیامن اجرم تعزیه دیاوی تعزیه بریوی وسایله دیسا انشالله تعالی د چندنا تعزیه دا خیر کیش مرای وره انشالله تعالی اما maalesef mer بالا و dedi ki meyrek jveri diçe 700 kilometre dur diçe taziye ya jvur yalda 1000 kilometre tevdere taziye ama maalesef ilmejnake demek ki mefham nekine hep emjbuna çin taziye eğer em hakikaten faham bikik emjbu çin beni vam meyrek meriye jinek meriye koruk meriye mazim meriye küçük meriye emjhara mej bikin مشهورة بردا صلوات بدن حتى كمان ودر أما maalesef هم تشين جي تعزية جي هم تشتي بوش برداي خبر ددن مثلا يعني جانا جي هناك زمان ده هناك تعزية پر قربال خناما إنسان تيرودني ورادبه ورودني ورانا يعني وقتنا كروني جيتنا كروني جابنده وأثناء ده مر پروان درا إشغال نكه امچی مفاتيح اخوان مچا اخوان ام رابن ام سه ساعتا نمین الوری خلطیل دروات مینه ام فان اصولاش برخو وازان بن يعني ایجا تشتكي تيجي مهمة چند شيء مهمة انا اسوام تخازم بيجم maalesef ایرو بیه تعزیان نان ندن نابه بدن دیسا نابه زمانه کی لوی در ترکیه Diyanet bu hoji pır liseri sekini maalesef amanan te dayne. Amanan ko hat dayne en hindik merif lijiye taziye ne de mevane kharibat merif ji gidine nam bidawan. O ek am yarın taziye wanji em jibun akhode em de vaqte nan dam neçin. Nan ki ha. Daha dibede dosse dibese pır bar ki gran çed beş khodiye taziye ra mesela em سر شفقه متاشته اور حتی ندیارم کی مثلا امروز 11 حتی و چقدر مهرن ام بسکنن اصلا نان دا برای مجانی برو بفر نانی خود تخمین کرد مخوار ام دی سهرن تعزیه حتی برای ایواره و بشوی شاد که ام چون ام پشتی وقت نان مهرن برای بارگران ایجا maalesef انک انسان من ده حبسه دبی یا دا من تعزیه من نانی خوش الوری بخون کروش ترا خوشه کفچیله دخی اما ایک دیده زانی چخا بارد که بسر افدو لگوره ایرو تعزی اما هنگی بلاقه هفته 800 میلیارد پره یو زنگین رقمه وینینه اما مرکی فقیر و 100 میلیارد پرهش کر بینه حتی رسول الله علیه السلام دبی اگر کو حیوانا زانبونا مرن هیه و بمره جچر معستی پیشتر تشتک ندما سروان maalesef ام زانم مرن هیه ام دیا خود فندکن باوی خود فندکن کره خود فندکن قیزا خود فندکن اما maalesef سر مزل دایی خبردانه وساب ام دکن کی قرآن دایی بمد کنن yani پشکی امشکا تفکر بکن اویا کی و مخص بنا هرده مخولی آوه سری اما کنگ توبه بکن اما کنگ الخرموچه که سر چاوه و بنرن امش مرنه درس بستین امش مرنه درس بستین مرن ne beri men nimetin çünkü mehel dünyayına ama gavak emrine ders ne senin 100,000 depremde insan gibi bimreş mara vakafe İca yanlış ya ki bir ke yanlış
ملد به جهل به maalesef cana mer bala dedi ki denek taziye da hinek mele dahi yanlış yatkin. Ama anji bejin yani. Ana hinek mele hene alim hene denge man usa xoşe gava Kur'an xoynin mer bi hamama desodat ne serevdu u mer luan godat ke çkil mervat tesir ke muazzam Kur'an'a ki xoynin. Te bala dedi ki herkes godarit ke. Ama maalesef hinek mele jene dengivi ne xoşe. Ev zanet dengivi ne xoşe. Ya o ne mele mesela ayette ki İngilizce terat ke mikrofonu o dxoyne ikro dengete ne xoşe. خلت گوداری ناکه کاتش بود چیت خوینه مثلا خلق یا مثلا خدا تعالی قرآن کریم داد بجه کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دوی گاو قرآن هات خوندنه بس کنن گوداری بکن جبونا جوارا رحمت بباره او جامع قرآن تو خوینه دنگی نه خوشه املت خبر داده حال کی تن خوینه مادام بزن دنگ تن خوشه بلکه اشتراحات به گوتنه جی ولا دنگ تن خوشه نخوينه maalesef هناك إجا وعزة هناك عالم معزات الدين كنك 5 دقيقة يا 10 دقيقة معظم تشكي بيجن خل ببراي جماعات وان قدرت كه درسك السنة أما هناك رات كم ميكروفون 6 ساعات خبر ددن ميك دبي سدا فاتحة بخوينا زين دبي روني يقولوا بكي إيش ميرك هبت شو ما ودي سكنان يعني حقيقة تندي ودي سكنان يعني أزدبم كيد به بدأ سولا وعزة هي جاناجي sık sık ma mevantin diçin citine kurun ama tane mertbe el Fatiha ve sanet henek cem ambuna şad mala vazde cemaat mesela Fatiha de besekine de Fatiha de melik pribi Fatiha rad bin mesela ni yahud be zerabim de beruni vas haber dedim muazza godarip ke de kuru ne ana ne vaqtaviye canaje ne zini rokiwana sakin de be asirgi ona sakin de be yahut برو چه جاده به گواک مدی اوا من ساکین انسان نه تک تک تند چن احتیاجی جماعت جبه چهار کلمه هی او چهار مروی تشکی تها عقل خوب بیجه پرنا 5 دقیقه انزل 10 دقیقه مر نرد کو ملت عاش بو بابرا خبر ددن مرب بسکنه برا او ملت سکنه ایجا maalesef yanlış şey alim bike zengin bike kip ke bra bike o ricamın eve emş taziya derse ki bisin Hazreti İsa roki karşı insana meşne kitine devat hep goye meşini meşka kaleve o ne yapacak? Cümleler ne yapacak? Çiş meşne ragotiye o robro meşin zayıftı ve robro meşin zayıftı ve hoşik eme xuna xo zayıftı ve avana de ben ki ya peygamberi Xuda ta çiş meşne rago robro zayıftı de meşne rago mirin he teroki bemri az harruj warat bemrin he وني بمرن أما بمرن قشو خمنين يعني إجا تعزيادا أم 10 دقيقة تفكر بكن شحرت شيشتر عالم دبنكي أجر كون شون تعزية رونين 10 دقيقة تاني تفكر بكن نحو جي وعزة نحو جي تشتكية بيجا بني في أمر سبي أزيج بمرم قالوا مجبوط شوندنا وين ري من شحا ذكريه ري شوندنا هاتنا لفي الدنيا أم شن تعطيله أم هفتكي بالي باولا وحاضرتكن بري وحاضرتكن تلفونتكن اوتيل جي فت خطينن وسائل أما ري شوندنا هاتنا أم شخلا حاضركي ناكن أم شتعزيا درس بسينن وأم شتعزيا جبو ري شوندنا أخو أم حاضركي بكن وانت بمن خير وخشيدا وانت مام أماتي خدام